Ponji pa Yohana Batista. Ikare ma echa Yohana Batista obino man echako ni puonjo lembe ihanga mi Yudea. Ewacho kumae. Ukundu bomu pirang'o ker mi polo odhingo. Ma eni ng'at ma japrofeta Isaya owecho pire ikare mewacho kumae. Ng'ati moko bekok ihanga. Uyik yo pa Ruoth. Utir yo pare. Yohana okendo bongu ma jochwiyo kuyu kana agura agura. Man etwiyo piere kudel. Ebed echamo bonyo kumiyo kich mi thim. Dhano mi Yerusalem kumi Yudea cheke man ming'om cheke ming'et Yordano gichidho ibang'e. Giiyo dubo migi man emiyo igi batismo ikulu Jordano. Ento ikare meneno jo-Farisayo gibe bino ibang'e ni mako batismo. Ewacho igi kumae. Nyikwayi thuol. Ng'a mowacho iu niya uchopo both ni kwinyo pa Mungu mobe bino? Utim gin ma binyutho niya udaro kuno dubomu. Man kud upar niya ubi both kud ifuod kuwacho kumae. Kwarumwa otie Abrahamu. Pirang'o awacho iu niya. Kukidi ma enigi Mungu chopo chwiyo nyikwayo ni Abrahamu. Jodaro oketho lei obed ayika ni tong'o kude lak yien. Kubang' yien achiel achiel machego nyinge maber ungo. Jobi tong'e ma jobi bole i mach. Amiyo iu batismo ku pi ni nyutho niya udaro kuno dubo. Ento ng'at mobe bino ing'eya tego pare dit maloya mana pori rango ni yeyo kadi wara pare. Ebimiyo iu batismo ku tipo maling' man mach. Udheru pare mikworo kodhi cheke otie ichinge. Ebiyweyo laro pare mifuodo kumililo cham maling' mandha. Man ebichoko ngano pare idero. Ento ebiwang'o chunge i mach mathumu ngo.